Bu General Secretary Beriam ke Meghalaya Pradesh Youth Congress MPYC Dr. Wansainbor Lungwi bar arngut kiwei kila penyaso ela Desha ka Bharatiya Janata Party BJP haka khandai terik kelalingkon. Rengkat bar u Dr. Lungwi arngut kiwei pat kidei umeyalam kharmalki bar elnathan rendathiang haka ba nakaliang unoyalam ka BJP bar Menteri Sarkar ba AL Haq haka jingadan lang State General Secretary Everest Mersing Chief Spokesperson M Kharkrang bat kiwei kilap diang burom yakir khot barim ka Kongres. Tingis men sibune ba Dr. Wansainbor Lungwi yang ta Elnathan Rendathiang bat Meyadam Kharmalki di belalong ready berduan berjoin no sa parti ke jungi tingis no sungcingan sutuna cibone bat kini gede naka tain sora ngalaikan mene kyo tain sora bagidon lu kayeng hapo saumer juru kidon ngi dei ke bajan ha bat kasnong mairang te kubli cibone pi boro laingut ngi welcome pi sile ke parti ke jungi bandang la susu ban peklan bandang tre susu dak bandang kajing klain dana kajing benda ka parti ke BJP ke jungi kumlo bahwa berpengkhe you arpo pra la lagi pengkhe do mentang yang sayo government BJP. If we are going to start now only to prepare for the 2028 the general election MLA election, we are going to get our BJP government at the Meghalaya. Habang iba yang Kongres kelanang hial ke bidang tisu bania lu seni setai dia ka bakat tu mengi baga BJP ke job yang itu di Jela Artili Rajasthan dan Madhya Pradesh tengok ini perlu dibayar jangan mati no menyeru BJP ini dalam tisu macam no menyadai ke jadi habang ia dan ada juga yang nyo di menyakran musim parah musim mer kembali ikong tandu menyakran nabar untuk masuk. Dia begitu ayam iyo menyakran, iyo menyakarpat, iyo menyasulok. Kalau kambah nanti ya dari India baru kembali.